Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to united peacekeeping forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta.
Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden. Not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya, pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to united peacekeeping forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya, pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before
to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya, pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall.
Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right.
Indonesia today is one of the largest contributors to united peacekeeping forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to united peacekeeping forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia
is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will
take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to united peacekeeping forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan, hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan, hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB.
Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden. Not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza
demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago,
this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice, we will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to united peacekeeping forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Prabowo menyoroti penderitaan akibat genosida yang terus terjadi di wilayah Gaza hingga kini. Ia pun mengajak semua pihak untuk tak menyerah dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Lebih lanjut, Prabowo pun menyatakan kesiapannya untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Tak hanya ke Palestina, Prabowo juga siap mengirim pasukan ke negara lain yang tengah berkonflik seperti Ukraina, Sudan hingga Libya jika diminta. Selain pasukan perdamaian, Prabowo juga menyebut bersedia memberikan kontribusi finansial demi mendukung misi besar mencapai perdamaian oleh PBB. Menurutnya, Indonesia selama ini ikut termasuk jadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di PBB. Adapun Prabowo jadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB pada Selasa kemarin. Prabowo berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain siap mengirim pasukan, ada sejumlah poin lainnya yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya tersebut, seperti penekanan solusi dua negara dalam konflik di Gaza demi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga turut memamerkan sejumlah pencapaian dan pembangunan di Indonesia. Satu di antaranya pencapaian cadangan beras dan gabah di tanah air yang mencapai 4 juta ton dan disebut angka tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong